Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп кетербез Алла бирса, мөмин мөселман кешеләрнең сыйфатлары турында. Muhterem kardeşler, белгәнебезчә, без инде сыйфатлары дигәндә, алар нинди булырга тиеш. Менә шуның турында сөйләшеп кетербез Алла бирса. Мөмин мөселманнар нинди булырга тиеш. Бар безнең төшенчә, мөмин бар мөселман. Biz аны шариғат буенча булай дибез инде. Димәк, кеше иман китерә, мөмин була, аннан соң инде ислам динен үти башлый да мөселман була дибез. Әмма рухи яктан караганда, рухи үсеш ягыннан караганда, кеше башта мөселман була, аннан соң гына мөмин була. Ягъни кеше башта дини кагыйдәләрне үти башлый. Ләкин әле ул аларны аңламый. Ничек үтәргә кирәк дини кагыйдәләрне? Һәм үтәгәненең ләззәтен татымый. Белгеле бер вакытта аңламаска мөмкин. Шуннан соң гына иман килә. Элек сахабалар вакытында шулай булган. Иман китерү дигән сүз, алар инде Аллаһ Тәгаләне таныганнар. Әмма Аллаһ Тәгаләне танығачтын алар инде намаз укый башлаганнар шундук. Чөнки бу автомат рәвештә эшләнә торган булган. Менә хәзер бит теге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләре бар. Әйтик, намаз укыган кеше белән намаз укымаган кеше, ягъни мөселман белән кафир кебек ди. Шуңа күрә бу хадискә таянып, кайбер мөселманнар әйтәләр, кеше намаз укымаса, ул кафир була ди. Шундый кешеләр бар безнең, шулай бит инде. Сәләфиләр шулай диләр. Кеше намаз укымаса, димәк, ул кафир була диләр. Без әйтәбез, кеше намазны инкар итсә кафир була дибез. Ягъни бу икесе икәй беразрәк. Менә шулай итеп, сахабалар вакытында моның айырмасы булмаган. Кеше килгән икән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям янына шәһадәт сүзен әйткән икән, автомат рәвештә ул сораган, хәзер мин нишләргә тиеш? Чөнки элек кеше ышану белән динне үтәүне айырмаган. Әгәр кеше ышанган икән, мәсәлән, ниндидер путка, идылга, ул идылны куйганда, аңа табынган. Ул әйтмәгән, менә мин аңа ышанам дип кенә җирмәгән ул. Шуңа күрә дә хәзерге вакытта шундый айырма барлыкка килде, кеше ышанам дип әйтә. Күңелендә аның шундый бер теге ышануы бар, әмма үтәми динне. Менә бу яктан Әбу Ханифа рахимахуллаһның сүзләре иманга карата ул прогрессиврак. Прогрессив, ягъни Әбу Ханифа рахимахуллаһ киләчәк өчен әйткән бу сүзләрне. Башка мәзһәбләрдә нәрсә ул иман дигәндә, анда нәрсә дип әйтелә? Иман ул Аллаһка ышану, шулай бит инде. Аны телең белән әйтү һәм гамәлең белән кылу. Üç mezhepte. Şafii'de, Maliki'de, Hanbali mezhebinde. Ebu Hanife mezhebinde iman ul ışanu hem tilin bilen gene aytu. Gamel bana kirmi. Çünkü onlar yaşayan vakitte iman ışanu bilen gamel ayrılmagan. Şuna göre üç mezhep imanğa kirtkenler şuşu gamelini de. Ama bu hazır ayrıla, hazırki zamanda. Kilecekte şundaki kişiler barlıkka kildi. Min Allah'a ышанам ди, бүтән әйбергә ышанам ди. Аллаһка да, муллага да, попка да, шайтанга да. Бүтән нәрсәгә ышанам ди. Нады үтәмим ди. Шундый кешеләр барлыкка килде. Буларга ничек карарга? Буларга кафир дип син әйтә алмыйсың. Менә шуңа күрә дә бу очракта шушы Әбу Ханифа әйткән аңлатма туры килә безнең хәзерге заман өчен. Әмма бу кешеләрне мөмин дип әйтеп булмый. Ягъни иман китергән дип әйтеп булмый бу кешеләрне, гамәл үтәмәгән, гамәл кылмаган кешеләрне. Әйе, алар Аллаһка ышаналар, әмма менә рухи яктан мөмин дигән сүзгә алар лаек түгел. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кад афлахал муъминун. Кытылдылар, ягъни җиңделәр мөминнәр ди. Кемнәр соң ул мөминнәр? Валлазина хум ганил лахви мугридун. Мөминнәр алар буш сүздән ерак торалар. Беренче сыйфатлары монда шулай дип күрсәтелгәне. Бу намаз укуга караганда да, закат бирүгә караганда да беренче урынга куйган Аллаһ Тәгалә мөмин кешеләрне буш сүздән ерак туру. Алар күп сөйләшмиләр. Буш сүз сөйләп йөрмиләр. Моңа күрә гайбәт тә әлбәттә, чөнки ул буш сүзгә караганда да зыянлырак. Моңа күрә ялаягу да буш сүзгә караганда ялганрак, истенрәк һәм моңа күрә ялганда. Бу да буш сүзгә караганда да истенрәк булып тора.
Димәк, мөэминнәр алар бу ялганнан, гайбәттән, бохтаннан гына ерак торып калмыйлар, гомумән алганда башка буш сүзләрне дә сөйләшмиләр. Икенче сыйфатлары валлазина хум лизакати фагилун. Алар закат бирүчеләр ди, мөэминнәр. Закатны бирүчеләр генә түгел, фагилун, закатны даими рәвештә биреп торалар. Ягъни закат чыгарып торалар, садакалар бирәләр, закатлар, гышрлар. Алар өчен бу даими бер эшкә әйләнгән ди. Аларның икенче сыйфатлары турында иде. Валлазина хум лифуружихим фагилун, хафизун. Алар нишлиләр ди? Алар, мөхтәрәм кардәшләр, гафу итегез. Валлазина хум лисалатихим хашигун. Әле бу буш сүзгә алдыннан беренче намаз бара икән, дөрес. Намаз бара. Алар намазларында куркучылар ди. Намазларында куркучылар. Менә монда намазны үтәүчеләр дими, намазында куркучылар ди. Намаз үтәүче мөэмин түгел, ул мөселман. Намазга басты, намазны укый. Аның намаз укырга төрле сәбәпләре булырга мөмкин. Әтисе ачулана, нисе ачулана, кеше алдында әйбәт түгел, шулай бит. Начальник укыгач, мин дә укыйм инде. Әмма мөэмин кеше намазын теләп укый. Хушук белән, Аллаһтан куркып, Аллаһка сыгынып, күңелендә шушы намазны укуы аның яратып эшләнә. Менә бу мөэмин кешенең сыйфаты. Ягъни бу рухи дәрәҗә буенча мөселманга караганда өстенрәк. Бу сыйфат дип әйтик инде. Шулай ук валлазина хум лифуружихим хафизун. Алар үзләренең җинес әгъзаларын саклаучылар. Ягъни зина кылмыйлар. Пычраклык кылмыйлар, зина кылмыйлар. Мөхтәрәм кардәшләр, бу да бик актуаль. Рухи яктан мөэмин булган кеше, мөэмин кеше бу Аллаһы Тәгаләне яратучы кеше. Намазын куркып укый икән, закат түли икән, буш сүздән ерак тора икән, ул зина кылмый. Зина кылмый, ни өчен? Чөнки зина аңа ләззәт бирми, рәхәтлек бирми. Менә бу, мөхтәрәм кардәшләр, бик мөһим. Чөнки зина бу белгәнегезчә шулай бит инде. Без дә белгәнчә, бу бик рәхәт гынах. Ләззәт китерә торган гынах бу. Зина кылу. Аракы эчүнең барбер ниндидер начар сыйфатлары бар. Мәсәлән, күбрәк эчсәң, сине анда кыйнап калдыралар, шулай бит. Урамда туңып калырга мөмкинсең. Сасыйс килә, кеше яратмый. Аннан соң зыяны бар. Әмма зина кылуның рәхәтлеге бик күп. Зина кылу исертергә мөмкин кешене. Хатын-кыз белән булу, башка хатын белән булу, шулай бит. Сине исертергә мөмкин. Исертә араксыз. Әмма иманлы кешеләр, алар үзләренең җинес әгъзаларын саклыйлар, зина кылмыйлар. Чөнки аларга шушы зина рәхәтлек бирми, ләззәт бирми. Аллаһы Тәгаләне алар яраталар. Әмма Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит, илля галя азваҗихим әу ма малакат әйманухум. Әмма хатыннарыннан алар үзләрен сакламыйлар. Хатыннары белән якынлык кылалар. Хәзерге заман кешесе киресенчә. Хатыны белән якламый, зина кыла. Хәзерге заман кешесе. Хатыны килеп әйтсә, ни хәлләрең бар дип, әйдәле дип, шулай бит. Ул әйтә, юк, бүген булмый ди, юк, сәүдә, бүген кирәкми ди. Мөселман кешесе нәрсә ди? Кай вакытта мөселман кешесе якынлык кылмый, ни өчен гысел аласы бар ди. Гысел бузыла, гысел аласы бар ди. Күп мөселман кешеләр әйтә, мин ди хатыным белән якламыйм ди, теге теләсәм дә ди, гысел аласы була, хәзер дә уйлыйм да ди, хәзер тине бу юынып чыгарга, тәһарәт, гысел туда, сюда. Да ну ди, икенче якка борылып ята да шулай бит. Мөэмин кеше моннан курыкмый. Беренчедән, хатыны белән яклаган өчен ул савап ала. Икенчедән, гысел тәһарәт үзе савап бирә. Әгәр дә син гысел тәһарәткә мөмкинчелегең бар икән синең алырга аны, ул үзе савап синең өчен. Без моның турында бер сөйләшкән идек. Гыселне камил итеп алган кеше, тәһарәтне камил итеп алган кешенең бөтен гөнаһлары кичерелә дидек. Бу тагын савап. Мөэмин кеше шуңа күрә ул хатыны һәм аңа хәләл булган хатын-кызлар белән яклаудан баш тартмый. Мөэмин кеше. Хәзерге замандагы кеше әйтәм бит, ул киресенчә. Мин әйтмим теге сез шундый дип. Булай бит. Хәзерге заман Аллаһка ышанам дигән кеше. Ул зина кылырга мөмкин,
Әмма хатынына борылып та карамаска мөмкин. Менә шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, бу очракта мондый сыйфатлары да бар. Әгәр дә кеше فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, әгәр дә шушы кагыйдәне үтәмәсә кеше, гынах кылса, ул чикне бозучы була мондый кеше. Чикне бозучы, ягъни Аллаһ Тәгаләнең чиген бозган кеше була, һәм дә әлбәттә инде гынахлы бу кеше була. Шулай ук мөэмин мөселман кешенең сыйфаты وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعون, әманәтен һәм сүзен үтәүче ди, мөэмин кеше ди. Бу шулай ук хәзерге заман мөселманнарына туры килеп бетмәскә мөмкин бу сыйфат. Кай вакытта әманәтне үтәмибез. Әманәтне үтәү ул бик киң төшенчә. Әманәт ул мәсәлән үз эшеңне башкару сыйфат белән. Бу әманәт шулай ук. Әманәт ул хатын өчен җаваплы булу, балаларын дөрес тәрбияләү. Әманәт ул хәтта намазны да яхшы итеп уку. Бөтенесе әманәт буларның. Ягъни син өстеңгә нәрсәне йөкләтеп алдың, нинди вазифаны, син шуны үтисең. Бу әманәт. Әманәт дигән сүз. Җаваплылык синең өстеңгә алынган. Эшкә барып эшләдең икән, эшләгәндә дә сыйфатлы итеп эшләп, бу әманәт. Безнең эштәге эшебез нәрсә белән бәйле? Акча түләү белән бәйле. Акча түләсәләр эшлим, түләмәсәләр эшләмим. Шулай бит. Ничек түлиләр, шулай эшлим. Без кай вакытта шулай дип уйлыйбыз. Әмма иманлы кеше акча түләүгә карамый, ул карый әманәт итеп. Менә алган икән үз өстенә, ул аны эшли яхшы итеп. Акча түләмиләр икән, китеп бара. Гафу итегез, мин моны сез мин түләмәдегез, бу гаделсезлек ди. Бүтән мин бу эшне башкара алмыйм, китеп бара. Ул аны начар эшләми. Теләми икән эшләми генә. Шулай бит. Әмма эшләсә, начар итеп эшләми ул аны. Бу әманәт бөтенесе. Бөтенесе әманәт бу әйберләрнең. Менә шушы әманәтне мөселман кешесе үти ди. Ягъни мөселман кешесе ул гарант. Мөселман кешесенә чират торырга тиешләр, эш бирүчеләр. Бу бик яхшы, бик сыйфатлы эш итәргән кешеләр дип шулай бит. Һәм сүзләрендә торучылар ди, мөселманнар ди. Әйткәннәр икән шушы вакытта киләбез дип киләләр. Әйткәннәр икән бирәбез дип бирәләр димәк. Ягъни сүзләрендә торучылар, нинди генә авыр хәл булса да. Менә бу шулай ук мөэмин кешеләрнең сыйфаты, мөхтәрәм кардәшләр. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, намазларын без әйттек шулай бит, алар куркып укыйлар дидек, һәм шулай ук намазларын алар саклаучылар. Намаз калдырырга куркалар, алар намазларын гөр уйлап торалар. Мөэмин кеше өчен ул намазын искә төшерми. Әйтик, кояш баеганын күрә дә, "О, ди, икендене укымаган бит әле мин", ди. Мөэмин кеше алай эшләми. Мөэмин кеше өчен икенде намазы кергәнче үк аның башында. Әле икенде намазы кермәгән, мәсәлән, ул инде аны уйлый. Укырга кирәк дип. Акшам кермәгән, ул инде аны уйлый. Ястү кермәгән, ул инде аны уйлый. Һәм вакытында үти, калмасын дип намазны. Вакытында үти, чөнки вакытында үтәмәсәң, ул калырга мөмкин. Әзрәк кенә шулай бит, сен калдырып тордың. Чөнки һәр минут сайын нәрсәдер эш килеп чыгарга мөмкин. Менә хәзер син утырасың, соңра укырмын намазын дисең, бер ярты сәгать, бер сәгать үтә, синең эшең килеп чыга. Сиңа хәзер үк китәргә кирәк. Битте, ул намазын калырга мөмкин. Шуңа күрә вакыты керү белән ул аларны укый ди. Шушы мөэмин кеше. Мөхтәрәм кардәшләр, менә бу санап киткән сыйфатлар бер караганда алар бездә бар. Ягъни без намаз укыйбыз, закат түлибез һәм башкалар. Зина кылмыйбыз. Әмма бездә алар икенче төрле. Бездә алар монда санап кителгәнчә түгел. Бездә алар намазны теге куркып уку дигән нәрсә бик җитеп бетми. Намазны кайгырып, намазым кала дип уйлау җитеп бетми. Закатны ашкынып тору җитеп бетми, бирергә дип шулай бит. Закат вакыты килгәчтен әле барбер әзрәк тотабыз сонны көненә кадәр. Якасын монда әзрәк бер-ике көн кисә дә шулай бит инде. Или сыйф таманда, матрас астында. Без аны беренче көнне үк бирергә тырышмыйбыз, тизрәк шулай бит инде бирергә кирәк моны дип. Закатны бирүчеләрдән фагилун дигән сүз, ягъни тырышу бирергә гел тырышучылардан түгел. Менә шуның өчен мөэмин кеше бу әйберләрне, бу гамәлләрне, мөхтәрәм кардәшләр, яратып эшли. Яратып, борчылып, кайгырып эшли. Менә бу мөэмин була. Рухи яктан мөэмин дигән сүз була. Мөселманга караганда бу истинрәк бу төшенчә. Мөселман кешесе ул үтәүче генә. Әйттең, үти ул аны.
Намаз укый ма? Укый. Ураза тота. Все, аңа претензия юк. Әмма ничек эшли ул аны? Аның күңелендә нинди халәт? Монсы инде мөэминлеккә кагыла, иман китерүгә кагыла. Шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә безгә мөэминнәр дәрәҗәсе бирсен. Ул нинди дәрәҗә? Улаика хумул варифун. Аллаһ Тәгалә әйтә, шушы эшләрне эшләгән кеше ди, мөэмин булган кеше ди, алар варислар, наследники. Нәрсәнең варислары? Аллазина ярисуна аль-фирдауса хум фиха халидун. Алар фирдаус җәннәтен алырлар һәм анда мәңге булырлар. Фирдаус ул, мөхтәрәм кардәшләр, җәннәтнең иң югары дәрәҗәсе безнең өчен. Җәннәтнең иң югары дәрәҗәсе вәсилә. Анда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзе генә була. Аннан соңгы безнең өчен булган иң югары дәрәҗә ул фирдаус. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, сораганда фирдаусны сорагыз ди. Теге әз итеп сорамагыз, күп итеп сорагыз ди. Иншалла Аллаһ Тәгалә бирүче, мөхтәрәм кардәшләр. Күп сорасаң, бәлки әзеләгер, Алла бирса. Күпкә омтылсаң, бәлки әзеләгер. Безгә тырышканда тырышырга кирәкме? Җәннәттә шул бер почмак кына булыр инде миңа дип тырышырга кирәкми. Фирдәускә керерлек итеп тырышырга кирәк. Может быть, бер почмак эләгер. Була бит, фирдәускә дип тырышсаң. Менә шуның өчен, мөхтәрәм кардәшләр, тырышырга кирәк, шушында санап кителгәнчә мөэмин булырга, иншаллаһ. Инде иншаллаһ русча сөйләп китербез. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о некоторых качествах верующих людей. Есть верующие люди, есть соблюдающие люди. На самом деле они различаются. Нам по логике кажется, что сначала человек должен уверовать, а потом уже начинает соблюдать. Но в Коране и в хадисах му'мин, то есть верующий, он стоит выше соблюдающего. То есть сначала человек соблюдает, потом только становится верующим. Потому что верующий, здесь, понимаете, здесь несколько иная трактовка идет. Перед тем, как соблюдать, человек должен принять. Вот у имана есть такое толкование, как не просто вера, а принять. Человек, который начинает соблюдать все, он это принял. Принял Аллаха, пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, принял намаз, ураза, закат, все это принял, и потом начинает соблюдать. Это превращается уже потом в мусульманина. Но вот верующим, му'мином, он становится после. Когда через него все это проходит, он это любит, осознает, и растет уже уровень его духовности. Вот тогда он становится му'мин. Поэтому состояние му'мина выше. Когда некоторые народы, племена принимали ислам, они говорили «аманна», мы уверовали. Аллах Тааля их поправил и сказал, они говорят не «аманна», они не уверовали, а скажите, говорят «аслямна», приняли ислам. Вы приняли ислам, приняли Мухаммада, приняли Аллаха, но вы не уверовали. Вы не му'мин, потому что у вас еще нет вот этого осознания внутреннего, принятия внутреннего, любви к Аллаху. И что мы видим? После смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, очень много племен вышли из ислама. Соблюдающих людей. Намаз читали, уразу держали, все, закат платили. Как только пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, умер, они стали муртаддами, то есть вероотступниками. Почему? Потому что не было имана, был лишь ислам, аслямна. И среди мусульман тоже есть такие люди, которые, например, на намаз встают, потом бросают. Они приняли ислам, но не уверовали. Есть девушки, которые одели платок, потом сняли. Это тоже они приняли ислам, но не уверовали. Поэтому, дорогие друзья, вера, аль-иман, аль-му'мин, он стоит выше. И вот про качество таких людей Аллах Тааля в Коране говорит, какие они должны быть. Мы прочитали суру Аль-Му'минун, первые аяты. Сейчас несколько другие качества мусульман возьмем. В Коране говорится, бисмиллахи рахмани рахим, «Ва гибаду рахмани аллазина ямшуна аля аль-арды хауна, ва иза хатабахум аль-джахилуна калу салама». Истинные рабы Аллаха, говорят, они ходят по земле спокойно. Без суеты, без высокомерия. Ходят спокойно, без спешки. Почему? В этом уже есть, понимаете, очень много объяснений. Во-первых, они полагаются на Аллаха. Во-вторых, они никого не боятся. Они не гоняются за жизнью.
они уверены в себе, и, соответственно, они спокойно относятся к окружающему миру. Поэтому они ходят спокойно, без высокомерия. Но когда с ними заговорит, например, какой-нибудь джахиль, невежественный человек, они что ему говорят? Они говорят ему салям. Да? Они говорят ему салям, ступай своей дорогой, мир тебе. Они ему говорят. Вот это, говорит, верующий человек. Истинные рабы Аллаха. Как же не хватает нам вот этого на самом деле? Действительно, мы можем взорваться, да? Хотим взорваться. Однажды, как-то по радио я уже рассказывал, пришел на маджлис пришел, имя дать ребенку, калитка там, надо открыть, зайти. У меня нет ключей, то есть до домофона еще есть калитка. Там бабушка одна открыла, она так меня так посмотрела, говорит, куда идете? Я говорю, ну туда-то иду. Ну понятно, что она пустила в свой двор какого-то человека, да, то есть теперь хочет узнать. Я спокойно отвечаю, куда идете? Вот в этот дом, такую-то квартиру. Молиться идете? Я говорю, да, молиться иду. Этого еще, говорит, только не хватало. Я говорю, а что, молиться нельзя, что ли, говорю, сейчас? Она говорит, не знаю, чем вы там занимаетесь, говорит. Ну ладно, а вы, говорю, в церкви чем занимаетесь? Ну, молимся, говорит, туда-сюда. А мы, говорит, то же самое делаем, как бы в мечетях. Не знаю, говорит. Ну смотрите, говорю, вот везде пишут, что в церквях тоже там есть нехорошие дела. Например, детей насилуют, да? Педофилия. Об этом много говорилось, много писалось. Я говорю, это есть у вас? Ой, как будто у вас все святые. Я говорю, не говорю, что у нас все святые, говорю. Дело же не в этом. То есть вы видите только плохую сторону. Вы говорите о том, чего не знаете. То есть вы сразу же уже сказали, что вот мы такие-сякие. Я иду там куда-то не молиться. И на этом как бы мы расстались. Ну, я, конечно, там, когда пришел в эту квартиру, ждал, что сейчас милиция придет. Бабушка, может, бдительная, позвонила, да? Вот в этой квартире молится. Потом объясни ты милиции, да, что ты молишься или не молишься, как говорится, да? Аллаху а'лям. Вот есть такие люди. Понимаете, это невежественные люди. Как с ними нужно поступать? Да, можно было там этой бабушку оскорбить, там сказать, там, да, вот ты такая, ты сякая, там, мы татары сякие, вы русские такие, там, понимаете? Верующий человек, он не будет этим заниматься. Он скажет салям, мир тебе. Потому что здесь нет никакого продуктивного диалога. Это невежественный человек. Ты ему ничто не объяснишь. Никогда. Узкий кругозор. Телевизор. То есть человек смотрит телевизор, читает газеты, определенные, только не все еще, да? Соответственно, уже что-то за рамки, выходящие из этого кругозора, это уже будет лишней информации, поэтому объяснить очень тяжело. Поэтому с такими людьми, дорогие друзья, просто салям. Вам сказали козел, да? Скажите салям тебе, все. Понятно, да? Тебя куда-то послали на 3 буквы, тоже скажи салям тебе, да? Один мой друг рассказывает, я, говорит, шел по улице, смотрю, говорит, какой-то парень орет, говорит, на девушку. Я пришел, говорит, и заступился за эту девушку. Зачем ты на нее орешь? Это же девушка, там туда-сюда. Потом пришли еще 3, говорит, меня избили. Соответственно, что надо делать? Надо говорить салям. То есть смысл здесь защищать эту девушку, она достойна этого. Это парень и девушка. Она хочет такого парня, парень хочет такую девушку, ты говоришь салям. То есть, понимаете, иногда просто нам, мусульманам, не надо вмешиваться. Не надо, потому что когда есть невежество, сначала надо бороться с невежеством. А так бороться имеется в виду, то есть расширять кругозор человека. А так просто противостоять этому невежеству на улице, это очень сложно на самом деле. Поэтому ты говоришь салям и проходишь мимо. Отвечать рабы Аллаха не отвечают. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Рабы Аллаха ночами читают намаз. Они читают намаз, 5 это само собой, они еще ночами читают намаз. Это отличительная их черта истинных рабов Аллаха. То есть они тахаджуд намаз читают. Когда все спят,
они встают и читают намаз. Ну, то есть половина спит, половина на дискотеке, а этот человек, он выходит за рамки естественного, то есть он не на дискотеке, не в баре где-то пьет, да, и не спит. Он что делает? Он читает намаз. Это третий вид, особый вид людей, так скажем, да, которые поклоняются. Суджада ва кияма. Стоит и сажда делает по ночам. Следующий у него признак «Валладина якулуна раббана сриф анна азаба джаханнам инна азабана кана харама. Иннаха саат мустакара ва мукама». Этот человек просит у Аллаха, чтобы Аллах защитил его от огня ада. То есть он делает дуа и боится ада. Просит, это не значит просто автоматически говорит, это значит у него есть страх перед адом. Он думает, как бы в ад не попасть. Соответственно, уже движется в этом направлении. Что он еще делает? وَالَّذِينَ هُمْ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Когда они что-то дают, расходуют, они не расточительствуют и что делают? И не жадные. Они говорят посередине. Они посередине. Если они что-то дают, что-то покупают даже, да, они делают это с умом. Есть некоторые мусульмане, которые действительно все раздают бездумно. Потом сами мучаются. Это плохо. У нас еще не такой иман, чтобы мы все отдали и сказали, мне достаточно Аллаха. Если мы все отдадим, мы скажем, что я наделал. Мы не скажем, нам достаточно Аллаха, как Абу Бакр, ради Аллаху анху. Мы скажем, что я наделал. Вот дурак, да? Потом пойдем по мечети спрашивать, вот я саваб там хотел сделать, садаха раздал, теперь вы мне давайте, да? И так далее. Такой человек, таких людей у нас очень мало, поэтому нам надо придерживаться середины. Ну и, соответственно, жадными тоже быть нельзя. Нельзя быть жадными, то есть, чтобы мы никуда ничего не давали, не тратили. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Наряду с Аллахом они не призывают никакому божеству. Естественно, то есть они верующие, и наряду с Аллахом никакому другому божеству они не призывают. Это единобожники, истинно верующие. Здесь, дорогие друзья, примечательно, что некоторые вот этот аят используют, например, говорят, что наряду с Аллахом, то есть никому нельзя поклоняться, да, призывать кому-нибудь. Но если напрямую понимать этот аят, то ничего нельзя просить ни у кого, кроме Аллаха. Это что значит? Это значит, то есть ни у людей, ни у живых, ни у мертвых ничего нельзя просить. И была такая группа людей, очень таких, напрямую понимающих Коран, они даже у живых людей ничего не просили. Им нужна еда, они сразу же к Аллаху обращаются там и так далее. Так вот, здесь написано, что наряду ни с кем они никого не призывают ни к какому божеству, то есть они никого не обожествляют. Даже если они просят у врача помочь вылечиться, они понимают, что лечение у Аллаха, от Аллаха. Если они понимают, просят кого-то, подвезите меня там куда-то, да? Они понимают, что это Аллах дал вот этого человека, чтобы подвезти. Дорогие друзья, иногда подвозить тоже надо. Один человек мне рассказывает. Я, говорит, еду, говорит, меня, говорит, останавливает какой-то там человек. Вижу, говорит, охотник у дороги стоит, вышел там из леса, похоже, останавливает, у дороги стоит. Я, говорит, не остановился, уехал, говорит, и вдруг слышу выстрел. Я, говорит, уехал, сзади посмотрел, говорит, у меня вся машина в следах от дроби. Она не пробивает машину, но оставляет точки, да. Если бы он стрелял пулей, там картечью, конечно, было бы еще. Но он дробью выстрелил сзади. Я, говорит, вообще, говорит, в шоке был. Как так, говорит? Не посадил человека, да, он тебя сзади там раз со злости, да? Аллах сакасан. Поэтому осторожнее на дорогах. Да, у кого есть машина, осторожнее. Сейчас больных людей очень много. Они не убивают никого без права на это. То есть право на это дает Аллах Тааля на некоторые виды убийства, например, да? В каком смысле? Например, война.
Вот и были люди, которые отказывались идти на войну по религиозным убеждениям. То есть нам, говорят, нельзя держать оружие в руках, нам нельзя никого убивать. В исламе такого нет. Если приходится защищать семью, родину там и так далее, да, религию, мы можем держать оружие, нам можно защищаться, нам можно убивать врага. Поэтому это называется право. Аллах дает на это право, на защиту, так скажем. Соответственно, просто так не убивает мусульманин. Без права на это. Не поднимает ни руку, ни оружие на кого бы то ни было. Вы понимаете, вот очень печально, что когда вот фигурируют мусульманские фамилии в каких-то убийствах уличных. Там подрались, например, там два, там, да, кавказец, например, там и русский, там, да, кавказец убил там русского, например. Ножом убил там или из травмата выстрелил там и тому подобное, то есть много таких. Это печально. Мусульманин не должен просто так на улице кого-то убить, даже если его оскорбили словами. Мы же сказали, тебя оскорбили словами? Невежественные люди, ты салям скажи и уходи. Даже если ты там супер-пупер боксер, каратист, да, очень высокого уровня. Ты носишь с собой оружие там и так далее. Соответственно, понимаете, вот это очень опасно. Люди, когда тренируются, знают какие-то там виды рукопашного боя, да, или у них оружие есть, они хотят это использовать. И порой они просто ищут причину это использовать. Ходят по улице и думают, вот лишь бы мне куда-нибудь кто-нибудь послал бы, да? Лишь бы мне это послал бы кто-нибудь, да, иногда сами так нарываются на самом деле. Вот, кстати, дорогие друзья, это опасный момент. Люди страдают, много людей сидят просто за это. За то, что он козлу, за слово козел какому-то, да, что-то сделал, и за это его посадили. За слово убить человека это недостойно мужчины. Это недостойно мужчины на самом деле. Поэтому будьте осторожны, даже если вы какой-то качок, да, сильный человек, держите себя в руках. Оно того не стоит. Это невежественные люди. Скажите ему салям и уходите. Пророк саллаллаху никогда не отвечал, даже имея силу, не отвечал. Даже в окружении своих сподвижников, когда его оскорбляли, он не отвечал на таких людей. Хотя бы щелчком просто сказать, убейте его и все. Поэтому, дорогие друзья, тоже быть осторожным надо в этом плане. Валя язнун, они не делают зина, то есть прелюбодеяние. Вама яфхаль талика алка афама, кто это сделает, он, соответственно, бросает себя в грех. Но есть люди, которые хотят быть верующими, стать истинными рабами Аллаха, но они согрешили в жизни, и немало. Что им делать? Тоже есть путь. Можно встать на путь верующего, можно все вернуть вспять. Что надо делать? Аллах Тааля говорит: «Илля ман таба ва амана ва гамиля гамалян салиха фа улаика юбаддилу Аллаху сайятихим хасанат. Ва кана Аллаху гафура». Но те, которые, говорят, совершили вот эти грехи, убили, может, зина сделали там, да, еще что-то сделали, Аллах Тааля их прощает, если они каются. И заменяет их грехи хорошими делами. Вот это, дорогие друзья, у нас есть тоже такой обратный путь. Стать верующим или истинным рабом Аллаха можно, даже если ты вел не очень правильную жизнь. Даже если ты грешил. Потому что сейчас, на самом деле, есть некий стереотип, где, например, говорят, вот он всю жизнь там был коммунистом. Он жил неправильно, он жену бил, да? Он пил всю жизнь, сейчас вот намаз читает там или еще что-то. Люди не прощают такие вещи. Они запоминают и не прощают, напоминают потом. Так вот, человек, когда покаялся, если он истинно покаялся, все, перед Аллахом его грехи прощены, Аллах Тааля его прощает. Поэтому не надо ему об этом напоминать. Люди злопамятны, но Аллах Тааля может простить и может вычеркнуть все твои плохие дела и заменить их на хорошие. Все зависит только от тебя и от твоего покаяния. Конечно, вот здесь еще есть некоторые качества, но у нас время, к сожалению, поджимает. Поэтому, дорогие друзья, как быть верующим? Что должен делать верующий?
мы должны обратиться за информацией, за знаниями в Коран и в хадисы. И там есть ответы, как мы должны себя вести на любые вопросы в нашей жизни. А вопросов очень много. Как себя мы должны вести? Мы первое поколение мусульман. После 90-х, и сейчас от нас зависит, какой вектор получат наши дети, какой пример они получат. И по нам сделают определенный вывод насчет ислама. Вот вы такие, значит, ислам вот такой, про нас скажут. Как говорили, да, вот сейчас мы вспоминаем, какие были сахабы. Золотой век. Какие они были? Сейчас они для нас эталон. Вот мы тоже должны, дорогие друзья, стать эталоном. Через 20, 30, 50 лет должны сказать, первые мусульмане после 90-х, вот какими они были. Какими они стали. Они выделялись из общества. Они были вот действительно эталоном, примером ислама. Поэтому поактивнее надо все это исследовать и применять в нашей жизни. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسابق الدعاء